Sveti Sava svojoj deci u Hristu. Čeda moja ljubljena, ovo vas molim, da položivši svu svoju nadu na Boga, držimo se pre svega prave vere njegove. A to je prava vera, koja je na 7 vaseljenskih sabora potvrđena i propovedana Duhom Svetim, preko svetih apostola i bogonosnih otaca. Putevima svetih otaca. Serijal Putevima svetih otaca realizovan je zahvaljujući pokroviteljstvu Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Pomaže Bog, poštovani slušalci, sledi emisija Putevima svetih otaca koju su za vas pripremili producent Jelena Milinković i vaš domaćin Đakon Boško Savić. Sa nama je danas gost, profesor iz Beogradske bogoslovije, gospodin Goran Radenković. Dobrodošli, pomaže Bog. Bog pomogao, bolje vas našao. Danas govorimo o svetom vladici Nikolaju. Sveti vladika Nikolaj privlači veliku pažnju u srpskoj crkvi, kako u srpskoj, tako i ostalim pravoslavnim crkvama. Rođen u Leliću, šta možete da nam kažete o njemu i o njegovom detinjstvu? Pa vladika Nikolaj je rođen u Leliću, što kažu srcu Srbije, našeg brdovitog Balkana, kako bi to rekla Desanka Maksimović, i završava i osnovnu školu u Ćelijama. Kasnije će tamo biti otac Justin Ćelijski. I kasnije nastavio bogosloviju Svetog Save u Beogradu. On je još kao mlad hteo da upiše vojnu akademiju, jer je Kraljevina Jugoslavija bila vojnička zemlja, ali zbog, preuskih grudi ili nekih uslova fizički koji nisu ispunjavali, mada vladika izgledao stasito, ali to je bila vojska koja je zahtevala nešto snažnije ljude. On je ipak upisao bogosloviju i, kako kaže pesnik Ljubomir Simović, dopro tamo bosim nogama gde se ne dopire ni krilima. Mlad bogoslov, školovao se u bogosloviji Svetog Save, kasnije na Teološkom fakultetu Beogradskog univerziteta, a posle toga kao talentovanog, izrazito talentovanog, šalju ga u Bern i tamo on završava jednu doktorsku disertaciju, ne veliku doktorsku disertaciju, ali značajnu, dogmatske prirode. Vi ste dogmatičar i patrolog, gospodine uredniče. Ona je baš dogmatske prirode, vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista kao osnova i Vaskrs kao pokretač crkve Hristove. Vrlo brzo će i doktorirati na odseku za istoriju u Filozofskom fakultetu u Bernu, iste te godine, na temu o borbi Slovena i Bocco di Cotoro 1806. i 1814. godine, a kasnije je uradio jedan doktorat, vi to dobro znate, ne pomenuli ste mi jednom u kolegijalnom razgovoru u zbornici profesorskoj, o Georgeu Barclayu, nadbiskupu. On ima jako dobre odnose sa anglikanskom, i tad potiče njegova teorija grana, da sve crkve imaju na neki način blagodat, a da je punoću blagodat ima pravoslavna crkva i da, hrišćanstvo moramo da gledamo sa jednom većom celinom, da imamo 1000 godina zajedničkog, a da nas jedan manji period deli. Kasnije se vraća, mora da polaže ovde, vraća se u bogosloviju i postaje suplement bogoslovije Svetog Save. Vratit ćemo se na period bogoslovije. Pomenuli ste njegove doktorate, njegove studije. Neko je ko je vrlo rano prepoznat od strane samog kralja, pa je zbog toga i poslat u inostranstvo da studira i da doktorira. Kao neko ko je doktorirao na Barclayevoj filozofiji, prepoznaju ga u Engleskoj kao velikog intelektualca, čak i arhijepiskop Kenterberijski pozdravno govori o njemu. Tada nastaje njegovo jedno od velikih dela, ali prvo delo, Religija Njegoševa.
Prvo, njegovo delo Religija Njegoševa je izvanredno delo i tu se vidi jedan onako potencijal kritički, racionalistički, Skerlićevog tipa. To je njegov prvi taj period, racionalistički, tako da kažemo, postprosvetiteljski. Ta Religija Njegoševa je izvanredna, on tu sagledava Njegoša u njegovoj celini, u njegovom uopšte opusu, rukovodi se Miltonom, jel da upoređuje Njegoša sa Miltonom, sa izgubljenim rajem ponovo nađenim. Mada su negdje, jel da tu bile i koncepcije, Milton je smatrao da je Hristos pobedio zlo, Satano je pobedio tako što je odbio ova 3 kušanja, a dok pravoslavno shvatanje je Njegoševo, da je smrću umrtvio smrt, više liturgijski, da je raspećem i vaskrsenjem pobedio zlo. Što se tiče Religije Njegoševe, to je prvi period vladike Nikolaja, da je prilično racionalistički. To je njegov period kada je on imao jednu diplomatsku misiju da širi za vreme Balkanskih ratova u Engleskoj, da širi vesti, da internacionalizuje. Tad su se borili, to je bilo zrelo. On je na savršenom engleskom jeziku znao da iskopira bajku, dakle koja se pričala, bajka i tako, pa da tako tim tonom, i to mi je pričao Vojislav Koštunica, njegov način političkog istupanja, da upozna sa balkanskim problemom. Vladika Nikola Velimirović ne možemo samo gledamo kao teologa, on to nesumnjivo jeste i veliki svetitelj i grandiozna figura, ali on je jedna i složena ličnost koja je znala da diplomatski približi našu srpsku stvar i brinuli su se o tome. On nije bio izolovana pojava, on nije bio čovek geta, nije bio čovek crkvene porte, on je reminiscencija, on se družio sa Rabindranathom Tagorom, tu je recimo držao predavanje na Kolarcu. Tagora je bio zanimljiv pesnik, jedan od najvećih indijskih pesnika, svetskih imena. On je imao jednu veliku širinu čoveka koji je na kritički osvrt najumnije žene srpskog naroda, Isidore Sekulić, onda ovog Slobodana Jovanovića. Dakle, vladika Nikola Velimirović je bio čovek, ne nekog geta, bio je čovek koji se kretao, koji je nosio živo hodeći evanđelje, što bi se reklo od Jovana Zlatoustog, to je upravo on bio. On je bio čovek koji je nosio to sve, a s druge strane i to svetsko obrazovanje, poput svetih otaca koji nisu zazirali od antičkog svetskog obrazovanja, kao Alighieri Dante, koji je itekako znao da uklopi i tu pagansku prošlost. Međutim, vladika Nikola Velimirović nije se osvrtao mnogo na pagansku prošlost. Za njega je početak krštenja od Svetog Save je nešto što je kada se formira srpski narod. Taj njegov prvi period je racionalistički, drugi period je kada se vratio i kada su ga izabrali za episkopa u Žiči, stolovo je Sveti Sava, pa je on tražio posle premeštaj u Ohrid. To je jedan njegov period gde on blago prelazi, pazite, nije bio pod staklenim zvonom, nego osetljiv za sva pitanja. Molitve na jezere su divna poezija, on je poetski nastrojen, on je pesnik par excellence. I to, da on kažu da su ga u Ohridu dočekali lepo, da je bio ličnost koja je zavredila veliku pažnju, da mu je kralj u Ohrid dolazio više puta za savet, za razgovor, kako bi trebalo urediti crkvu i državu. Međutim, samo da se vratimo malo na taj njegov život u Evropi, njega pozdravljaju na Kraljevskoj akademiji, govore da je to čovek koji čita Njegoša, Šekspira, Getea, Voltera, Igoa, Ničea, Puškina, Tolstoja, da je to čovjek sa jednim širokim spektrom i viđenjem kako sve treba da izgleda, ali ne dočekuju ga svi i ne gledaju na njega blagonaklono zbog njegove kritike Evrope. On tu često kritikuje Evropu i kritički govori o Evropi. On je imao jedan period koji je, kažemo, ovaj drugi period, vraćanje svetotačko, to je vladika Nikolaj Ohridskog prologa. Naime, on je držao takva predavanja, recimo, na Svetosavskoj akademiji, danas bi sigurno i sablazili nekog, Niče i Dostojevski. Eto. Nije se bavio Svetim Savom, recimo, ne znam. Bavio se Svetim Savom, ali jednostavno je bio kreativan na neki način. Vi ste u pravu, on je imao kritički odnos prema Zapadu. Zapad je za njega se stravično približava čoveku.
i onome što je kriza bila, što je odlično Niče izrekao svojom filozofskom rečenicom ljudsko odveć ljudsko. Dakle, posebna ta materializacija, materijalni progres i ono što je pogordilo Zapad, i doživelo jednu krizu filozofske i krizu religiozne misli. Zapad je prošao jednu najveću krizu, a s druge strane ta kriza je danas i tekako vidna i ona obuhvata planetarno čitav svet, globalistički, ali on je prvi to predvideo. On je imao jednu posebnu ljubav prema indijskoj filosofiji gde se čovek više približava Bogu, a s druge strane imao je jedan dijapazon znajući šta je zapadna filosofija, ono što je Levinas nazvao, kaže, celokupna istorija filozofije nije, kao kaže Heidegger, zaborav bića, nego je dekadencija transcendencije. Dekadencija numinoznog, sveštenog, svetog. To su iskazali Leše Kolakovski kroz svoje, da ta sartrovska i hinčanska himera nas ostavlja da vidimo u mraku. Onda ono što je Henri Marlowe govorio, civilizacija se do sada kretala u okviru hrišćanstva i crkve, sada se kreće u praznom 21. vek, ili će biti religiozan ili uopšte neće biti. Smatrajući da religija donosi neke vrednosti. Sad tehnički progres je potpuno nadjačao čoveka i toga je bio svestan vladika Nikolaj Velimirović i on je kritikovao nesumnjivo ono što je i Oskar Spengler, propast Zapada, i uopšte čitava osetljiva literatura, posebno Albert Camus, koji je znao da se napuštaju mediteranski koreni, ali s druge strane on je to iz jednog ugla pravoslavlja. On je smatrao da mi, pravoslavni, koji smo tu u sredini, ili ako krenemo za racionalističkim i čovekoljubivim i antropocentričnim zapadom, da ćemo nagrabusiti, prihvatiti recepciju njihove misli, a ako krenemo ka istoku, opet ćemo se zaneti, u nekom stapanju sa nekim božanstvom, jednim panteizmom. On je govorio, ako ostanemo, kaže, na sredini, pa crknućemo gladni kao Buridanov magarac koji stoje između dva plasta sena ne znajući kome da se opredelio. A to nije naša situacija. Naša situacija da budemo iznad istoka i iznad zapada. Upravo ne da budemo arogantno iznad istoka i iznad zapada, nego da usvojimo vrednosti bogočoveka Hrista koji je obraza svakog smireumlja, svakog kenozisa, svakog istočenja, svake smernosti, svega onoga što kaže krasota, spasjet, mir, govori Dostojevski, on je lepota. Lepota Hristovog lika, njegove dobrote, njegovog silaženja do nulte tačke ljudskog postojanja za svakog čoveka, njegove istinske demokratije, njegove istinske filantropije, njegove istinsko čovekoljublje. Možemo ga onda s pravom nazvati prorok 20. veka. Kako da ne? On je nesumnjivo, kao što je Dostojevski prorok Ruske revolucije, on je prorok 20. veka. Svi ti potresi su njega i tekako boleli. Sad, vladika Nikolaj je opet i čovek koji je umeo ovako sa tih orlovskih visina onako da nadleće, da kad za planinom nadleće oro, onako u mislima. Znao je da se približi i bogomoljcima. Mnogi kažu da su to protestantski, pietistički pokret i svega toga, ali taj pokret je napunio naše manastire vrlinom, čednošću, miomirisom, svetiteljima. On je radio na poziv Svetog arhijerejskog sinoda, pa i kralja i vlade. On je otišao u Englesku i u Engleskoj je on zastupao, bio jako popularan. Da kažemo, profesore, nešto pre nego što je otišao u Englesku, on se 1909. godine vraća u Srbiju. Dobro. Drži čuveni govor, odnosno čuvenu besedu u Sabornoj crkvi, gde ga dočekuje mitropolit Dimitrije i kralj Petar je bio tu, kao i cela intelektualna elita tadašnjeg Beograda i Srbije. I posle te besede, posle tog govora, patrijarh njega šalje u Rusiju na pravoslavljivanje. Šta se tu dešava? Da li je došlo do nekog konflikta između njih ili je prosto u toj nekoj besedi on osetio malo tog liberalnog uticaja zapada, pa je smatrao mitropolit tadašnji Dimitrija, kasnije patrijarh, da ipak treba da se vidi taj istočni duh, da se doživi istočni duh, da bi imao celokupnu sliku sveta, kako sve treba da funkcioniše. Pa ja mislim, da vi ste svakako u pravu da mi imamo i tu, još od Vuka Isakovića, još od pukovnika Podunavskog polka, da se imamo tu nevjerojatnu potrebu da napravimo novu Srbiju u Rusiji.
Međutim, Rusija po mnogo čemu je bila Rusija Petra Velikog, samodržavlja, oberprokurora, Svetljejšeg sinoda, i to nije bila toliko pravoslavna Rusija. Ako smo mogli nešto da naučimo, to smo mogli slavjanofila, koji su bili inače plemići, koji su hteli i to sad postoje jedna izvanredna studija profesora Žarka Vidovića, ali nesumnjivo da je on u Rusiji se susreo sa onim seljacima, tamo se selja kaže hrišćanin, da, i da je Rusija sigurno blagotvorno delovala na njega. Ne verujem da i Zapad nije blagotvorno delovao, on je bio kreativna priroda, međutim i kritički, kao i svaki veliki kritički nastrojena. Ja bih bacio pre svega na njegov ohridski prolog, na taj poseban žanr obraćanja, jednostavnosti, njegov katehizis, pa bez obzira koliko mi govorili da li on zastareo ili nije zastareo, nije on zastareo, on izvanredno govori o istinama vere, vrlo jednostavno. Njegov ideal je bio u tim pismima da postigne jednostavnost čoveka, ono što je najvrednije u slovenskom biću, u srpskom narodu, a to je ne lukavost, nego jednostavnost, što kaže Lao Nikolajević Tolstoj, u naivnosti originalnost, a ne u nekoj prepredenosti. On je jednostavno se spustio, bio je da onim jezikom i pastira i narodu razumljivim jezikom saopšti te velike i duboke istine Evanđelja. Po povratku iz Rusije on dolazi u bogosloviju i postaje suplent. Da, postaje suplent. To je period već pred Prvi svjetski rat, 1912. Jeste, to su već, da, on je već u Drugom Balkanskom ratu već je morao da ide za Englesku i tamo je i za vreme Prvog svjetskog rata da objašnjava kakva je naša politička situacija. Ljudi prosto nisu znali. On je bio izvanredan propovednik, izvanredan govornik i dobio kraljevsku nagradu Engleske. Princa, to je kraljevska nagrada bila, to je dobio Peđa Ristić, naš arhitekta pokojni. Da, sačuvana je dve ličnosti. Sačuvana je beseda koju je održao u katedralnoj crkvi gde govori o Ćele kuli, gde govori da su Srbi tupili mačeve Turaka, da su branili Evropu, da je Evropa hrišćanska, da kada bi srušili sve zgrade koje su podignute u posljednjih 100 godina, ostale bi samo crkve, da na tim hrišćanskim crkvama počiva hrišćanska kultura. Često su ga viđali po parkovima da razgovara sa ljudima, Englezima. Vrlo interesantno, on odlazi u Englesku sa pričom da srpski narod ne treba da se pamti samo kao narod koji ubija svoje kraljeve, jer je ostao upamćen kao neko ko je smenio Obrenoviće, srpski narod, kako je taj puč izveden i tako. To je u Engleskoj dosta negativno dočekano od strane naroda i uopšte od kraljevske porodice. Zbog realističkih tih njihovih nastrojenja i tradicionalizma, znate, ako treba nešto se uči, to je tradicionalizam i konzervativizam od Engleske. Međutim, ono što nismo pomenuli, a interesantno je, to je da je on jedan od pisaca hrišćanskog vesnika sa protom Aleksom. To je, da kažemo, neki časopis koji je bio za široke mase i tu se pokazuje odmah već u njegove mladosti kakav je potencijal jednog takvog velikog pisca. Bio jeste u Vesniku, a kasnije on je jedan od urednika iz Svetosavlja, od 1926. godine izlazi, skoro do Drugog svjetskog rata to Svetosavlje izlazilo, da je on tu ideju suprotstavlja onoj ideji i osjeća polako da jugoslovenska ideja je stvorena od strane panslavizma koji je bio potpuno u rukama unijatski nastrojenih za pounijačenje ovih propovednika. Onda on suprotstavlja Svetosavlje kao neku branu prema tome da on je složena ličnost i to je nesumnjivo da je... On je imao ideju i o Bosni, kako Bosna treba da funkcioniše. To je bio period kada je Bosna anektirala... Aneksija je bila Bosna i Hercegovine. I kada su Srbi bili pod vlašću Austro-Ugarske, on u tom periodu upoznaje Dučića, Šantića, Ćorovića. To je bila najveća elita srpske misli, srpske kulture. Najveći broj pisaca je bio, vrlo dobro poznavao Nikolaja, on je delio sa njima mišljenje kako bi trebalo da bude uređenje države, zato ga kralj konsultuje. Da, pa jeste, on nije bio nikad pod staklenim zvonom, nego je živo, komunikativno učestvovao u svim tim kulturnim događanjima, bez sakrivanja glave u pesak.
bez neke nojeve politike koja je nekad karakteristična za naše provincijalno nastrojene ljude. On je jednostavno bio čovjek koji je bio u tim tokovima. On je nesumnjivo jedan od najvećih naših mislilaca, ali mahom je on propovednik i omilitičar. Kao i epistolarna književnost što mu je bilo. Pisma koje on slao i koje on pisao. Eto, Vladika Lavrentij je to izdao kao zbornik, međutim nije kritički rađeno kao što je dela Slobodana Jovanovića, su kritički obrađena. Ima šta treba da se objavi, ima šta ne treba da se objavi. On je uvek govorio da treba malo da ostane taj rukopis u ovome, pa tek onda kad prođe neko vreme, onda se pogleda pa se objavi. Nismo pomenuli njegov odlazak u Ameriku. U vreme Prvog svjetskog rata on odlazi u Englesku i u Ameriku. Pa nesumnjivo da su oni imali veliki uticaj u Prvom svjetskom ratu i oni, naši naučnici Pupin, i da su oni u svakom slučaju imali veliki uticaj na ono što će idealistički nastrojen predsjednik tada Amerike Woodrow Wilson, vrlo srbofilski raspoložen, reći da Srbija mora da dobije izlaz na more zbog svojih velikih moralnih podviga i velikih pregnuća za saveznike. Interesantno je nešto samo da vam kažem da kada on kritikuje, ja čitajući koliko ja nisam Nikolajelog, ima Milošolog, koji recimo poznaje Česlava Miloša, znaš, pa onda da čitave te struje, on se bave jednim pesnikom i jednim misliocem, ali interesantno da on kad kritikuje, on ne kritikuje Englesku i Ameriku. Pod zapadom on podrazumeo više Francusku, više Holandiju, više Nemačku. Posle tih govora u Čikagu i posle takve promocije, upoznavanja sa Pupinom, sa Woodrow Wilsonom, koji govori o njemu veoma pohvalno, on dolazi u Srbiju i počinje sa osnivanjem Bogomoljačkog pokreta. Bogomoljački pokret je, kažu, imao toliki uticaj na opstanak srpske crkve na ovim prostorima, da je izdržao i nalete nacionalizma, odnosno nacizma, i nalete komunizma, da su se prosto tu gde su bili ti bogomoljački pokreti, narod oduprao svim tim pritiscima i dalje ostao veran svoje crkvi. Govori se za bogomoljački pokret kada je bio sazvan u Žiči, da je bilo toliko ljudi da nisu mogli da se izbroje. Neko govori čak od podatku od 100.000 ljudi. Da li je moguće da je taj bogomoljački pokret bio tako jak? I to su zapravo bili bogomoljaci. To je verovatno bilo po nekom zakonu spojenih sudova, da je taj uopšte jedan udar pietistički, da je zahvatio preko Vojvodine ovamo i Srbiju celokupnu i da je praktično Sveti arhijerejski sinod je odredio vladiku Nikolaja da radi sa bogomoljcima, jer nesumnjivo u tom emocionalnom predavanju i Bogu, jel da, ima i tekako potrebu da se da ona neka, kako bi rekao to blaženi Augustin, docta spes, učena nada. Nada i vera i ljubav, jel da, dobiju neki urbanitet, da dobiju evanđelske sadržaje, da ne budu spontani pokret samo jednostavno oduševljenog komuniciranja sa Bogom. Ti ljudi su znali poredak na liturgiji, znali su da bukvalno nose celokupno bogosluženje, pomagali su sveštenicima, to nisu bili, ne danas, ali da kažem, oni koji govore negativno o bogomoljačkom pokretu govore da su to ljudi koji su samo pevali crkvene pesmice, sastajali se i išli oko vladike Nikolaja. Međutim, to ima mnogo dublji... Učestvovali su u liturgiji, posebno je vladika Nikolaj vezivo za... Mnogo dublji smisao. On odlazi za episkopa Žičkog, kasnije odlazi za episkopa Ohridskog, a pre toga je odbio episkopsku katedru u Nišu, smatrajući da nije još dovoljno spreman da postane episkop. Zašto odlazi u Žiču i šta radi u Žičkoj eparhiji? Kakav vetar dobija Žička eparhija sa dolaskom Nikolaja, kakav Ohridska arhijepiskopija? Pa znate, jedno oživljavanje, kako da ne. Evo ja sad mogu da se setim divnog primjera. To sve ostaci Čeperkovića, recimo, koji su iz Vrnjačke banje, koji su iz tog kraja, koji praktično danas drže sve naše manastire, Ravanicu, Manasiju, Vladičanski dvor u Požarevcu, onda Vladičanske dvorove u Šumadijskoj eparhiji.
velika većina ljudi su upravo baš iz tih bogomoljačkih porodica. To je bilo konstruktivno i to koji on davao polet toj zajednici da je vodi. Tako je stekao i tu harizmatsku neku, koja je bila ovog puta antiracionalistička, koja je bila za veru, koja je bila sasvim drugačija od onog prvog perioda otmenog, slovesnog, lepog, otmenog govorenja. Ovog puta ona dobija jednu narodsku dimenziju, što je još lepše. Tako da kažemo, se poslužimo jezikom Noa Chomsku, demokratičnijom, hrišćanskijom, bližom čoveku, bliže upravljanju, skretanju tog toka i bujice i vera kao i prijatelji, kao kaže knjigo Jovu, kao bujni potoci ponekad prolaze. Treba ih staviti u kanal, treba sve te reke, da postanu blagoslovene reke Jordana. Postoji jedna anegdota da je u Ohridu, kada je došao kralj, došao u vreme posta i da su ljudi iz kraljeve pratnje pripremili neku prasetinu da se kralj posluži. Kada Nikola izašao i video da su oni postavili prasetinu, da je izbacio i da je rekao, pored ovakve pastrmke ohridske vi ste izneli kralju da se posluži mrsno u posne dane. Nije, kaže, kralju bilo pravo, ali zbog poštovanja takve ličnosti nije hteo ništa negativno tu da odreaguje, prećutao je taj događaj. 1930. godine pominje se već da se sprema polako, već se govori o nacizmu kao zlu koje dolazi. On u svojoj čuvenoj besedi govori o dva oblaka koji se nadvijaju nad Evropom, jedan je crni, jedan crveni, ne zna se koji je gori, i jedan i drugi će napraviti pošast u Evropi. I kritičari Nikolaja govore da se on tada deluje kao inspiracija za Dimitrija Ljotića. Koliko je zaista moguće da približimo te dve ličnosti, Nikolaja i Ljotića? Nikola je bio suviše široka priroda da bi odbacio jednog Dimitrija Ljotića koji je nesumnjivo imao simpatije prema nacizmu, a s druge strane, kod vladike Nikolaja možemo da vidimo neka njegova prosto kolebanja, šta to radi. Hitler iz početka nije delovao tako ludo kako se to sve završilo. Hitler je podigao veliki broj, on je rešio i to pitanje hiperinflacije u Nemačkoj, nacionalsocijalizam. Bilo je jedna ploča koja nije mogla da se pretpostave one druge ploče koje mi je popočan put do pakla. On je jednostavno drugovao sa Dimitrijem Ljotićem, ali ne samo sa Dimitrijem Ljotićem. Vi možete da recimo Isidoru Sekulić ili da recimo, Rabindranath Tagoru ili bilo koga isto. On kao višedimenzionalna ličnost, mnogostrana ličnost, sigurno da je bio zainteresovan. Na kraju Dimitrij Ljotić je bio vrlo dobar poznavalac hrišćanske istorije, bio je obrazovan čovek. Pokret Ljotića je spasao u Hilandaru čitavo bratstvo, jer dosta Ljotićevaca je otišlo i zamonašalo se oni su integralni Jugosloveni i ostali u Hilandaru. Dan danas. Međutim, da kažem, ajde taj period već kako prilazimo Drugom svetskom ratu i kako se nadvijaju ti crni i crveni oblaci nad Evropom, donose i konkordatsku krizu. 37. godina nastupa konkordatska kriza, čuvena krvava litija. Kako se Nikolaj to odredio u samoj toj krizi, kakve su njegove bile pouke ili šta bi mogli da izvučemo kao pouku iz celokupne te krize? Meni to nije poznato kako se određivo. Taj sukob crkve i države je bio zaista neminovan u takvim uslovima ujedinjene Jugoslavije, jer mi danas zaista možemo s jedne vremenske distance, to ozbiljni ljudi, da kažemo da Jugoslavija nije dobra ideja bila za srpski narod i da težnje kralja Aleksandra I. Karađorđevića nisu nosile neku svetlu budućnost. Znate, mi danas smo požnjeli, i te plodove s jednim ogromnim verskim ratom koji se odvio na tlu Jugoslavije u vreme Drugog svjetskog rata, jednim užasnim istrebljenjem srpskog pravoslavnog stanovništva na teritoriji
današnje Hrvatske, takozvane nezavisne države Hrvatske, na teritoriji Bosne i Hercegovine, pa i Crne Gore. I, mislim, vidimo jedan, što se tiče vladike Nikolaja, vladika Nikolaj je bio naravno uz narod i bio je uz svoj bogomoljački pokret, ali još uvek zbog tog državnog razloga i Jugoslavije, kako je to govorio Milan Grol, Kraljevina Jugoslavija mora da bude za vas federacija osjećanja, a ne federacija interesa, nego federacija osjećanja gde osjećamo kao našu zemlju. Međutim, to nije bilo moguće i eto, već imamo tu događaje oko Drugog svjetskog rata, kada dolazi do krvoprolića, dolazi do velikog građanskog rata, verskog rata, poput onog 30-godišnjeg rata od 1617. do 1646. godine, zaključen Vestfalskim mirom, onim verskim ratom. Praktično, to je poslednji veliki verski rat na teritoriji Evrope. Pre Drugog svjetskog rata potpisan je Trojni pakt u Srbiji, odnosno u Kraljevini Jugoslaviji, i piše protestno pismo vladika Nikolaj Dragiši Cvetković. On je smatrao da je to potpuno pogrešno. Tada znamo da je ustao veliki broj ljudi, da se desio 27. mart. Međutim, on je prepoznao tu opasnost u Trojnom paktu i definitivno ulazimo u Drugi svjetski rat. Srbija je vrlo brzo okupirana, a vladika Nikolaj zajedno sa patrijarhom završava u zatvoru. Vladika Nikolaj prvo biva zatečen u Ljubostinju, tada nastaje to njegovo čuveno delo Srpski narod kao Teodul. To je možda jedan najznačajnijih njegovih spisa. A kasnije, 64. godine, on biva zatečen u logoru Dachau zajedno sa patrijarhom Gavrilom. Patrijarh Gavrilo će se vratiti u komunističku Jugoslaviju. On je pre Dachaua bio zatočen u Vojlovicu. Vladika Nikolaj je znao šta će biti, to nema šta, on je otišao u Ameriku i tako počinje jedan njegov proglašen je, nažalost, ratnim zločincem. Takav čovek, od jedne ideološke, isključive, samospasavajuće, jedino spasavajuće ideologije. Ostaje upamćen u Drugom svjetskom ratu kao neko ko je spašavao Jevreje, porodice jevrejske koje je krio u manastiru. Čak se pominje u Ljubostinji da je krio jevrejsku devojčicu. Kasnije, kada je prebačen u Vojlovicu, u Vojlovici je bio bukvalno kao u zatvoru. Bilo mu je zabranjeno kretanje, odatle datiraju one čuvene slike, fotografije gde on stoji pored vojnika koji je pod punom ratnom opremom. Kada im kaže zašto ste došli, toliko vas, samo trošite benzin da prevezete jednog starog čoveka. Imao je smisla za humor i u tim najtežim trenucima. Da. Međutim, u Dachau, kada ga oslobađa američka vojska, lepo ste rekli, posle toga on ne može da se vrati za Srbiju. Šta se dešava u Srbiji, odnosno u tadašnjoj Jugoslaviji? Pa dolazi Josip Broz na vlasti, ko se tu prevario da se vrati, a ko je imao neki autoritet, taj je non stop bio hapšen i on je smatrao da Amerika može i tekako da bude prostor, da se radi sa tom političkom emigracijom, sa našom emigracijom koja je već uveliko dolazila u Ameriku. Nastavio sa svojim misionarskim radom, umre 1956. decembra. Kasnije 1991. godine preneće njegove mošti u Lelić. Vladika Nikolaj tamo ima jedan plodan pisani rad. On tamo dočekuje i sarađuje i sa Nedićevim sledbenicima. Da. Svi sledbenici, celokupna emigracija se okuplja. On je bio veza pomirenja, jednostavno. Mislim, i prepoznaje njega kao pastira. Prepoznaje njega kao pastira. Čak se raskol nije u punom smislu ni desio u Americi dok je bio Nikolaj aktivan. Kasnije će Dionisije to dođe do raskola stravičnog. Dok je bio Nikolaj u Americi, nekako je uspeo da amortizuje taj odnos između... Pa naravno, sve čovek koji emigracije. Je znao da... Ruska zagranična crkva poštuje Nikolaja, on tamo umire, tamo je bio sahranjen. Šta se dešava, kako se prenose njegove mošti? Pa mošti su se prenose na jedan jako dostojanstven način.
To je dosta dovelo nama ovde, naših ljudi koji su prvi put kročili. Ja znam da recimo otac Dobrivoje Čilerđić iz Diseldorfa prvi put se vratio u zemlju, znate, svoju zemlju, i otišao je u Lelić, tako da sećam se tog dana, sećam se kako smo pešice išli od puta do Lelića. Bilo je dirljivo taj čin dolaženja velikog čoveka, velikana iz Polina, našeg teološkog, filosofskog, ako hoćete, pesničkog čoveka koji, bogonosca. Jednostavno je bilo ta snaga naroda koja se okupila, znate, to se vidi da je imao veliki autoritet. Tako da počeli su da se štampaju njegove knjige. Njegove knjige prvo počinju se štampaju u Minhenu, 60-ih, 70-ih godina. Jeste, to su skupljili, prvo te neke priče, to je Vladika Lavrentije, najviše zaslužan Vladika Lavrentije za to, da objavi. Međutim, objavljivali su i ono što Vladika Nikolaj nije smatrao da treba objaviti i tako, ali uglavnom kad se objavljuje se. Dosta dela je objavljeno. Nikolajevo vreme tek predstoji. Kažu da je Nikolaj čovjek budućnosti, da će se sve više njegova dela čitati. Ja čujem da prave časopis posvećen Nikolajevoj misli. Časopisi možda za pola godine izaći i tako. Dakle, kanonizacija je bila 2000. godine, 2001. ovde u... Da, 2001. godine, ne znam tačno baš. U hramu Svetoga Save, ogroman broj ljudi je došao. To je tako bilo neko spontano okupljanje, ali toliki je se broj odazvao jer ga je već prepoznao uveliko za nekoga ko će biti svet. Sabor ga proglašava svetim. Njegove mošti su već 91. godine prenete u Lelić. Poštovanje prema Nikolaju prvo kreće iz Šabačke eparhije, Šabačko-Valjevske, a kasnije se širi na ostale eparhije. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Putevima svetih otaca u kojoj je na temu Svetog vladike Nikolaja govorio naš istaknuti profesor iz Bogoslovije Svetog Save, gospodin Goran Radenković. Hvala vam puno. Hvala, meni veliko zadovoljstvo da govorim na vašem radiju koji ima divan naziv Slovo ljubve. Slovo ljubve despota Stefana Lazarevića. Ne znam da može da bude lepši izraz za lepši radio. Hvala vam na gostoprinstvu, na ljubaznosti. Hvala i vama. Sa nama je bila i producent Jelena Milinković i vaš domaćin đakon Boško Savić. Serijal Putevima svetih otaca realizovan je zahvaljujući pokroviteljstvu Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Sveti Sava svojoj deci u Hristu. Čeda moja ljubljena, ovo vas molim, da položivši svu svoju nadu na Boga, držimo se pre svega prave vere njegove. A to je prava vera, koja je na 7 vaseljenskih sabora potvrđena i propovedana Duhom Svetim, preko svetih apostola i bogonosnih otaca. Putevima svetih otaca.